4 najbolje ekipe u zemlji, 4 najbolja trenera Srbije, 2000 gledalaca, sjajna odbojka i do sada neviđena organizacija jednog sportskog takmičenja kod nas. Tako bi se moglo opisati finale Kupa Srbije koje je odigrano 1. marta u Ubu. A sve ovo može da stane i u 2 reči – sportski spektakl. Ovo je na nivou zaista recimo italijanskog finala kupa. Dakle i challenge je novitet ove godine. Presrećni smo zbog toga i zaista sve pohvale za organizaciju meča. Sala je stvarno za ovo finale kupa napravljena na svetskom nivou. Ovaj spektakl, ova organizacija posjeća me na NBA style. Znači sa muzikom, sa pejzažom, sa ambijentom. Naša odbojka i jedan dan kao što je finale kupa i u muškoj i ženskoj konkurenciji zaslužuje jedan ovakav vrhunski ambijent. Ovo zaista spektakularno izgleda, zaista. Mislim da su sjajni uslovi i dobra je stvar što odbojku širimo ne samo u velikim gradovima, nego i druge opštine, drugi gradovi imaju priliku da pokažu da imaju kapacitete da budu domaćini veliki sportski takmičenja. Iz godine u godinu je sve bolje. Što se tiče Odbojkaškog saveza Srbije, zaista svi komplimenti. Ova hala u Ubu je zaista za ne prepoznati, svaka čast organizatorima zaista je na maksimalnom nivou. Pa nije lako, potreban je veliki broj ljudi, potrebno je zaista puno vremena da posvetite da biste uspeli da napravite jedan ovakav spektakl i da se ne obrukate jer ovo je ipak sport u kome je i muška i ženska selekcija evropski prvak. Koliko igračima znači kada igraju u ovakvoj atmosferi objasnio nam je Saša Ćurčić, srpski fudbaler koji je godinama igrao u Engleskoj. I pravi igrači koji se pojavljuju na ovako važnim utakmicama, koji se izdignu kao individualci izvan tima, oni kupe ovaj spektakl za inspiraciju, za posebnu motivaciju i to će se desiti večeras i u muškom i ženskom finalu. A evo kako su finalisti kupa doživeli ovaj spektakl. Ovo treba svaki igrač da doživi, ovo je nešto najlepše, ovo finale, za ovo treniramo, za ovo se spremamo cele godine. Ovo je nešto, svaki igrač treba da doživi. Sigurno da je ovo možda i prvi put viđen u našoj zemlji, ovakva organizacija, ovakav spektakl. Drago mi je što smo deo njega. I stvarno svima je mnogo lepo, jer prvi put igram u takvim uslovima. Ima naravno i challenge sistem, isto to je još bolje za nas. Verujte mi da je neopisiv osjećaj, znači organizacija, sve, teren, igrači, sve je kao da smo u Italiji, Rusiji, Poljskoj, sve je super, sve je odlično. Prva na programu bila je finalna utakmica u muškoj konkurenciji između ekipa Partizana i Vojvodina NS Seme. Tokom zagrevanja bilo je malo fudbala. Da čujemo zašto se igra fudbal pred ovako važnu odbojkašku utakmicu? Pa da bi se podigla temperatura, da bismo se zagrali malo bolje, a interesantnije od suvoparnog zagrevanja. Eto. Fudbal je najbitnija sportna stvar na svetu, moramo da imamo fudbal. A zašto onaj koji u sredini imam utisak da je nekako kažnjen? Pa jeste, to je takva igra, zato se i zove srede. Kažnjen je onaj koji je u sredini. A bilo je i nekih pokreta koji su zaličili na plesnu koreografiju. Međutim, glavni koreografi su zapravo bili kondicioni treneri koji su dirigovali zagrevanjem. I kada je svaki mišić bio zagrejan i istegnut, momci su bili spremni da započnu borbu za trofej. Tijana Sretković iz grupe Neverne bebe uživo je otpevala himnu Bože pravde. 2000 gledalaca došlo je da uživo isprati finale Kupa Srbije i bilo ih je ne od 7 do 77 godina, već od 5 pa do 83,5. Miroslava Poljičak, 83,5 godine, za Vojvodinu. Svako je došao da bodri svoj tim. Za koga navijaš večer? Pa moram reći za Partizan. Što se tiče ženske odbojke, naravno, u srcu uvek. Muška utakmica je, kao što si očekivalo, bila borba titana. Partizan je bio bolji na samom početku i osvojio prvi set rezultatom 25-22. Međutim, Novosađani su uzvratili istom merom u drugom setu koji su osvojili identičnim rezultatom.
I onda je krenulo poen za poenom, pa je Vojvodina treći set dobila sa 25-19, a potom i četvrti sa 25-23. Rezultatom 3-1 Vojvodina je posle 5 godina osvojila Kup Srbije. To je 15. trofej u Kupu za Vojvodinu, po čemu je rekorder, dok su crno-beli ostali na 7 titula. Nakon 5 godina uspeli smo da vratimo Kup Srbije u Novi Sad. Želeo bih da se zahvalim publici koja je stvarno napravila sjajnu atmosferu kao i ekipi Partizana. Mislim da je publika mogla da vidi kvalitetnu odbojku i da je uživala tokom čitavog meča. Mi smo bili dosta optimisti pred ovo finale, jer ono što sam video u poslednjih mjesec dana i na utakmicama i na treninzima, da mi imamo dobru formu. Mislim da smo napravili jedan sjajan posao i da je ekipa stručnog štaba napravila jednu sjajnu ekipu i atmosferu pre svega, jer smo i sami svi zajedno onako doprineli tom uspehu koji je i cilju koji je bio dugo očekivan. Bitno je samo bilo da ovu utakmicu budemo strpljivi, da dočekamo taj moment kad ćemo doći do naše igre. Čestitao bi svojoj ekipi, zaista sam ponosan na sve nas. Ništa, idemo dalje, ostao je još jedan trofej za nas, domaće prvenstvo, tako da očekujem najbolje. Ipak ste se odlučili za crveno-belu kombinaciju. Pa poslušao sam vaš savjet, pa je urodilo je plodom. Dok su odbojkaši slavili, odbojkašice su se spremale za svoje veliko finale. I to onako ženski. Devojke, šminku na sunce, da vidim koja je ponela i odakle se šminkate. Iz svoje kolekcije. Tu je, vam treba da vam pokažem? Da. Ima i maskara, i kreon, karmin, sve tu, gumice, šnalice, sve na mestu. Evo, sad ćete improvizacija, izvolite, molim vas. Bili! Da stavimo Evo je pokvariti samo nešto malo. Jo, razmađe. Dajte mi ruke, previše sam uzbuđena zbog kupa, molim vas. Samo ću da me zamažu, znači... Malo samo, ajde. Eto, dosta. Pudar, korektor, rumenilo i osmeh na kraju. Neko bi rekao da utakmica i šminka ne idu. Međutim, za šminku postoji razlog i to opravdan. Budemo mnogo bledi na TV-u kad nemamo šminke, onda čisto malo rumenila da se to popravi. A kad krene da lije znoj, šta onda s tim štrafta? Pa onda malo peškirića. Onda rukavima. Imamo jedan crveni peškirić za sreću, koji se uvek nosi na sve utakmice. Očekivali smo da ćemo u slačionici ekipe UBA zateći Britney Spears, odnosno Zoricu Živanović kako drži svoj mini koncert. Ali... Slušaj, isprozivala sam Britney Spears. Ja sad izazivam Rastu da mi napravi jednu pesmu, da napravimo neku trik pesmu. Imaš neku ideju? Pa ti vidi, ne, on je za ideje zadužena. Ja ću samo da izađem i da otpevam. Koreografija? Ništa, evo, igrat će devojke iza, sve smo odlučili. A dok Rasta i Zorica ne naprave pesmu, ekipa UBA ima svog DJ-a. Ja sam DJ, imate muzičku želju? Šta slušate pred ulazak na teren? To slušamo i mi. Nećemo to da... Nećemo, ekipa je najjača. I jake i lepo. U celom tom metažu u slačionici primetili smo i jednog muškarca. Kako je pred utakmicu sa ovolikim ženama? Ja samo gledam ove trake i ove ruke i kolena, tako da ne vidim ništa drugo. Tako to pitanje nemojte mi postaviti. Devojke, mnogo vam hvala. Nema na čemu. Tako je bilo u slačionici ženskog odbojkaškog kluba UB. A onda smo se zaputili u slačionicu protivničkog tabora, na čije su telefone, kako smo saznali, stigle veoma važne poruke. Od koga? Od trenera na telefon. Ja ne znam da li smijem to da pokažem. Dobili ste dozvolu? Sigurno? Da. Dobro. Prva poruka. Postoje samo 2 dana u godini kada ništa ne može da se uradi. Jedan se zove juče, a drugi sutra. Dakle, danas je pravi dan da voliš, veruješ, radiš i iznad svega živiš. Kad više ne možeš, tad najviše moraš. Želja je uvek praćena snagom da se pretvori u stvarnost. I ona najbitnija poruka. Upornost na nesavršenstvo je ključ uspeha! Kao i odbojkaši, odbojkašice su dobile svoj deo spektakla pred utakmicu i na teren izašle kao velike sportske zvezde.
A na terenu su pokazali igru koja priliči srpskoj odbojci najboljoj u Evropi. Utakmica je trajala gotovo 3 sata. Devojke su publici pružile neverovatno uzbudljivih i do kraja neizvesnih 5 setova, kao i priliku da svedoče istorijskom događaju. Naime, ekipa UBA je prvi put u istoriji kluba osvojila Kup Srbije. Samo da čujemo prvi osjećaj i utisak posle ove utakmice. Fenomenalan. Mnogo problema u toku prethodne 2 nedelje nisam znala da li ćemo izdržati. Bojala sam se i na 24-22 i onaj preokret u drugom setu na neku gluposti smo izgubili i onda da li će se to vratiti onako kako ne treba. Hvala Bogu nije. Izdržali smo u toj nekoj igri, bili smo vrlo motivisani od početka do kraja i čestitam devojkama na tome. Ipak treba 5 setova igrati u tom ritmu. Da li ste svesni da je ovo prvi trofej za grad UB? Jesam, kako nisam. Svesna sam, apsolutno. Druga sezona Superligaška, ja sam rekla, mi smo već pomerili granice samim ulaskom u finale, a naravno osvajanjem još više, tako da sam prezadovoljna i nadam se da nećemo stati. Poruka devojkama? Idemo do kraja. Što da vam kažem, ne mogu ništa. Znači, čestitam mojim devojkama. Ovo je stvarno veliki uspeh za nas. Idemo sada slavimo, ljubim vas puno. Ponosna sam na svoju ekipu, iako nisam baš doprinela u terenu večeras, navijala sam svim srcem i znači da sam ih dobro spremila na treningu. Čemu suze? Ja ne plačem, ne, posle ću da plačem. Pobedio? Jel mama pobedila? Reci bravo Duki, bravo mama! Mama, čestitamo! Hvala puno! Jovane, kaži hvala! Kaži hvala! Da čujemo od mame utisci posle ove utakmice. Pa šta reći, sve ste videli. Stvarno bila je dobra utakmica. Setovi su se igrali raznoliko i na kraju ovaj 5. set je definitivno, možda je bilo naša prednost to što smo ipak iskusnije i odigrali smo to stvarno na nivou. Na izuzetno visokom nivou bili su i određeni igrači, odnosno igračice, te su poneli titulu najboljih igrača kupa. Nisam navikla na ovo, ja ne dajem intervjue svaki dan. Ali sad vidite kako ima povoda, pogotovo kada si proglašena najboljim igračicom Kupa Srbije. Pa, iskreno kažem, ponosna sam na to, moji roditelji su ponosni jedno i gore. Moram da pohvalim moj tim, zaista smo se borili, malo pre sam rekla, do posljednje kape krvi, nismo dopustile da ovo je naša tvrđava i naša kuća, nećemo da dopustimo nekome da je tako lako sruši. Pa iskreno zaista nisam očekivao, jer ovo je jedan sport u kome pobeđuje kolektivna igra i mi smo kao tim došli do ovog trofeja i sigurno da kogod je uzeo ovu nagradu totalno je zaslužio. Da li bio sa ove strane mreže ili sa druge strane mreže. Ovo je znači jedno odličenje koje meni zaista puno znači, ali pre svega bih zahvalio mojoj ekipi i stručnom štabu što su verovali u mene. Iskreno kažem, svo vreme u toku igre sam gledala ovaj veliki pehar, ne ovaj mali, ovaj veliki i zamišljala sam ga u našem naručju, kako skačem ovako kao malo pre. Tako da taj san mi se ostvario i presrećna sam stvarno. Finale kupa je nečije snove ostvarilo, nečije srušilo i svakako pokazalo na kakvom nivou se igraju finalne odbojkaške utakmice u Srbiji, kao i to da smo spremni da ugostimo Evropu.